quay xuân cắn ngã lem là va chú bằng chuan mình mò lết tục lâu với là ama rồi chú mình mò lết tục lâu cắn tì rual cắn đàn bịa lắm ấy rồi khát chú cắn cắn thấy đón là vẫn như tì khác member zoom tak tak ten kan thedon nia le tu na chuan kan member zoom tak tu MC sang huliana pu sang huliana mulchin a question number som sari pani na zo turin hun kan pe e Chairman Kalome Kastar question number som sari le pani na Executive Member in charge Education Middle Section in Minchanatan Vatek Kai Tui Puile Vatek Middle School a Poriat Zirna Aomem na Public Middle School Lungtian Tu a Chochum na in Aomem Bi na Vatek Kai Tui Pui Vatek Middle School Sakthat Pumna Aomem kha zo na chiang supplementary tour po kha atel ngal ve kaloti mai thei turania chan har satura kangai lo watuna hian chang turin middle school and call tu an executive member pu lal tom lo tin za hang zo na te chang tur khan hun kan pe e Chairman Kalom Atui Lungtian Biel2 MDC Zakai Mini Avon Halban Tukhan Vatikai Tuipuile Vatik Middle School Ahin Class 8 Chong Nak Aumti Kachanak Asile Apan Hina Kachun Public Middle School Lungtian Trua Chachum Nak in Ummo Tikha Public Middle School Lungtian Truahin Chuchum Nak in Zonga Pathum Naka Vatikai Tuipui Vatek Middle School Sakthat Tumna Aomem Timikha Mahizong Hi Sakthat Tumnak Chu Tikha Kachanak Sise Kalom chang phil thokat mai em zo belna thei em zo belna zo turin question này tu sang hulian mual chin kan so me Chairman Kalome Vatek Kai Tui Puile Vatek Middle School a Poriat Zirna Aomem ti ka zo na ti khan min chang kan em zom tak khan hei hi amhuna kazukala zirna hi Vatek Kai Tui Pui a hian a lova ten Vatek a hian tun nai me a khan a in an nei lo wang hian khotlang changrualin an lo sa chumin huai ro chon class te chu an kal ve helai hi kan em zom ta kan min lo riat sak sela tui puya Vatek Kai Tui Puya hi chuan a lo ani ti kha ka han sui lang du ten chochum na in hi ka zo bel le du na chuan Public Middle School Lungtian Chu hian chezet mei chu mai ro chu mei hi voi khat ma an la khu lo ni helai hian chu wangin helai ti hi minan san fi sak thei bok sela chu ka zo bel na ni te se har lo e mai kha chang tu kan middle school and call tu kan executive member lal tom lo chin za khang zo na te ka chang tu ring kan so me Chairman Kalom Vatikai Tuipui lo ti ka khachu adik chi lo le man selo UPS Middle School ahin
Paul nga changi Paul riat thleng hi zirna khi ding si chun admission la tu hak chian lo si chun ma kha chu hi ka la ya kan ma la ya chim nak le thil khiat nak zong lo le atu kan lungtian bial tu zo kai mi ni achim ban tu ki akal liawi hak chian rak lo si chun asi nak ta ga chun admission an la lo ti nak si la ti kha ka cha nak si selo chun public middle school chachum nak ti kha achim kha adik thoin ka ngal le public middle school long silovin atu hin SSA leitangi kitchen set sak nak kan ti bantuk mi kha fan kan hu lo cha abuai thak tuk le atu chu anwan ni deu jokin ka hal an ni chu a in na ri le then khat na chu a in ma thina dir ve top ko ti bantuk deu na hi a ve nual le fan kan nei tika ma kha chu kan ngai tu nak le kan ru na ga chun sak that dingi na le man silo fan hi ka kan ma council budget tangi tua asilo ruanga hin SSA tangi hong mi an kan pek mi asi wang hin har sat nak le buai nak tampi hi ka kitchen set asi zonga hin buai nak kan nei ti kha ka bon cha nak si se kalom khan chu na kal san thei mai lo mi ani le zo bel na chairman kalome kan em zo tak khan wat kai tu puya khan zirna in omati pol ri ta kha chu amit nge mutu bel tu kan ni zirla admission ti anom lo tepo omani anga ti amai ro chu a building apo kha om lo wa ten zirla kha admission tur chu an oma ka bial chu ngani ka chu zot chuak veka chu wangin khalai kha chu achan na kha apum tlak lo ti kha he ho san ka sil chu ni chun an mani te po han kal sa hung da han en sila om lo ti kha chu an the chiang in an mit ngei nan hu thein ka ringa karon soi chu chana po hi ulaya re thei tak tak kan ni pol riat zirna omlo wangin zirlai kha pol riat zirlo in top tam tak an omani chu wangin helai hi athu dik tak zo kha sitlang ila ti kha kan soi bel me du ni klome ti khan chuan koi som danga kan kal thei mai ome zo na har lutuk kan ni lova chan na har po ni lova kal san theyang chuan tu na hian koi som number samsari pathumna zo turin lungtian bel tu zom tak u sang hulian mol chin kha hun kan pe nga le chairman kalome kastar koi som number samsari pathumna executive member in charge education primary section in Minchanatan Vatek tuipui Vatek kai tuipui Vatek lungtian chu primary school te sak that tumna aumem na Vatek tuipui primary school azirtir tu engzat nge bina Vatek kai tuipui Vatek lungtian uan le tu primary school lai cha azirtir tu an omem sina Vatek kai tuipui Vatek lungtian uan le lungtian chu primary school zunin le ek in omem zo na afia thokat wi mai tuna chona chang tu ring khang zo na pali ani ruang khan akhuwa ero kha chuan tam dewa khang zo na te kha chang tu ring an primary school education en kol tu kan member kan executive member pu lal nei khu ma chang tu rin hun kan pe Chairman Kailom Lungtian Bial tu za kai mi
pu sang huliana molchin halnak number samsri pathumnak chu I kachanak asi Education Department Primary LADC sum umri lo le va tek kai tui pui le lung tian tu sikul na hi sak tumben silo sum atleng lo ruanga chun kan sakri lo le sak tum nak chu ti kachanak asi panhina ka va tek kai tui pui primary school a zirtir tu engza nge va tek kai tui pui primary a hin zirtir tu pathum va tek tui pui va tek lungtian 1 lungtian 2 primary school a lai cha zirtir tu anomem ti halnak hi pu chairman lo ti kachanak asi palinak va tek kai tui pui va tek lungtian 1 lungtian 2 primary school a zun in le ek in omem ti halnak hi pu chairman ti hi kachanak asi kailom chana fia viava supplementary question po thai lâu mấy thầy oma tu tiên này chuan question này tu khá an hung zo ka gan so manga tu ti la leng mo na gan L3 bial tu jom tak supplementary question te do tu gan so me Put chairman kalome kaso na chu hei hi ni tun din huna hian lai cha zirtir tu engzat nge district council hian anei ti le chung chu primary school zonga lai cha zirtir tu hi da an ni em an omem tin mam pui primary school a khwan lai cha zirtir tu chu da chu ni a ni ma sa tun thleng hian joining report a pek ni ba kha mu tur om lo hi enge chan ti kha ka supplementary question ni lo me do no pathum ani awangin adang han belle ngut ai ka chuan kha khan chang fel sila chumi zo chuan a question nei tu kan som don nia hang zo na te pathum kha chang turin a chang tu executive member usi la nei khuma so me chairman kalome L4 BL2 MDC zaom tak puti L3 BL2 MDC zaom tak puti la leng mo na MDC zona hi ka chana ani lai ram soka nuai hian lai chazir ti tu hi samthum pakhat anoma lai ram puma primary school za som paruk oma wangin anin dai lova lai ram primary school zonga lai chazir ti tu kanda veklo ti kachana ani zo belna panhina man pui primary school a lai chazir ti tu joining report chi ape akal lo reng enge chan ti kha chu kan ho tu te western circle CEO te AO te PO te kan nei an vat lo tum hi chuan an lo om mai lai chazir ti tu hi man puya kan nei hrima ho tu te na kal lai chuan an kal tha an om renga chu wangin an kal lo ti hi sarkarin kan riat pui lo joining report pe tha takin kalani lo me chiang maya question này tu khá do bel na dang nei chuan tu na hun kan pe chairman kalome kan yem zom tak chan na bina vatek kai ti pui vatek lungtian 2 primary school a lai cha zirtir tu an omlo tia chan na kha kan donga ka zo bel du na chu engtin nge lai cha anzir zirtir tu om si lo lai cha hi engtin nge anzir
heng ka bial chunga school a hian ti ka zo bel na pakhat na ni sela tina panina chuan wate kai tu puya kan zirtir tu pathum anomati a eng ti ka changi nge zirtir tu pathum hi an ti a kha ka zo bel na ni le bok sela tin kan soi bel du pakhat achu ka zo bel na rualin kan school building hi suma ri lowa saktum na chu ti khan chan na kan hua amuna kan kal vek to luma kha kan huin karinga wate kai ti pui phei chu school kal na tlak ani lowa tuna phei chuan furan ya tui ho ka lut veka abanga lova partition lova an office po thut theilo ani a hetiang hi enga tinge ni zirna mason na kan du lai hian building chalova hetiang zat the hi an sarkar hian e thar le ila hetiang ani chuan keini biala school chu tam ta ga school angkal thelo ni tuna hian chuwangin helai hi amak a thalo za thak boka tin sumo omlo ti wang no ta ka tinga school a thalo zel ni chuan engting nge ni kan fa te kan nau ten le kha an zirang ti te po kha ril ru a sela opposition bial kan ni wange ni he te ngai sa kan lo lu thi ti na te po kha ril ru a hian aron bok ani lo me zo na har salova chang tu rin chang tu primary chang tu kan som ha le ku chairman kalau me lung tian bial tu MDC za tak zo belna tu hi ka chana ani vatek kai lung tian primary school ta hian lai chazir tir tu inda si lova engtin nge anjir tia kha soi tong khan school za som parukan leya lai chazir tir tu samthum pakhat chau kan nei awangin tuipui ra lam hi chu lai tong atlang puin an thiama zir tir tu te nau pang te pon an thiama helam ngeng pui thang le a central zone a tuipui le ngeng pui ka in kara te hian lai tong thiam lo tam tak anom awangin helama hian zir tir tu te kan da a tui chak lam tui pui ra lam khi chu zir tir tu lo te po then khat phei chu in chunga lai tong mang chung ko te an ni awangin an thiam plang puya zir tir tu zinga athiam deuh zual kha lai cha zir tir tu atan an headmaster in ruata chung te chuan an zir tir ve thin ani vatek kaya hian zir tir tu engtika nge inda bel tia kha zun tha MR pahi kan da bel ani zo bel na pathum na vatek kai tuipui primary school hi zir tir tu te headmaster te le khotlang roi tu te pon report na an ron peto thin avei po kan veya amhuna kan ho tu te an kala an ena repair angai hle a komin phei chu he in hian angin budget vania kan thu don kan pass down chawa pathian in rem atianga budget te kan pass sanga poisa mu masak bera thataka repair kan tumang ti ka soi du ni lo me kal san thei mai lom ni ani le hun kan la nga boka pu chairman kalome kha primary school za som paruk kan neya lai cha zir tir tu somthum pakhat an oma somriat panga primary school somriat panga in lai cha zir tir tu an nei lo ti na kha ani a ani chuan lai cha zir tir tu hilak bel tum na omem tile lai cha subject hi compulsory aniam ani chuan school dang hian engin yan in manage don ti lai kha ka zo bel ani e chang tu rin chang tu lan lai khu ma
som nga le Pu chairman kalome ni LTBL tu zaum tak pu ti la leng mo na MDC zobel na chu hi ka chan na ani sikul za som paruk kan nei ya lai chazir tir tu samthum pakhat chau kan nei wangin primary school somriat panga in lai chazir tir tu an nei lova poi kan ti hle a ludan chon khotina hian sikul tina lai chazir tir tu fel tak tak da thei ila kan du lain poisa in dai lo na awangin tun kan budget thar tura po hian lai chazir tir tu lak bel na tur poisa da ani lo vani azo bel na pani na lai cha subject hi compulsory subject ani ti azo na kha compulsory subject ani alame an supplement lok che ni le Chairman kalome kha tak me khan yang engting ye helaya school somriat panga lai cha zitir tu nei si lo compulsory subject ni si kha kan budget atu na kharin da tumbel na tur angchi da ani bok si lo wa kha engting ye kalkan tumle ti la kha aram pum hop ngai to po hianin boi thak tak tur khan ta compulsory ni si chuan lak bel tum nom bok si lo engting ye kan kal zel don ti la kha ril rom lo thei lo wani chu wang chuan khalai kha zo bel ni pa formin hei hi chu lak bel thei ni se a tho mange tia kha ril ru om that maya chu wang chuan engting ye hei hi compulsory subject ni sia management na kha engtia kan kalpui zel don ti la ya kha ka zo bel dan ye ome zo bel na takania maro chu achang tu kha policy maker ani lem lawa chu bang chuan asoi thei ni poin asoi mai anga sarkar ril ru kha rian ni poin asoi mai anga chu ta chiang lo de oni le kan house leader soi tu rin kan la som ri mai don nia lai zo na sarkar ina policy ani dan akha ria devin soi thei om ni chuan soi tu rin kan so me kan executive member in charge primary school kalome pu chairman china ka chan to ang khan kan ma mo zia kan ria kan in dai lo zia po kan ria maro chu sum in dai lo na awang le 6 pay atanga 7 pay a kan kai awang ta hian in dai lo na ana sale zola chu wang chuan tun budget ta hi chuan kan da lova da tum na chu a omani arem chanda na zirin kalome khati ba ka khatu soibak lei thei po ni lova lai chu sarkar yan ngai tu na seng ani ti kha kan member rom tak tak ten resui mai la ti thei chin china kan la kalpui rei lo hiam na in mamona bang ro chuan regular anga kan da truma oma contract kan da truma oma ni mamo ang jelin kha chu kalpui chho thei tu rangai meng khan question awar chu kan zowa maro chu hunala om na in kan business danga kan kal chun som mayang kan zom ha de uni le kan chol ma de wa te po ngai ila atha nge le tu na chuan kan house leader som do danga official business kan kalanga schedule kan muang khan presentation of Laiholh Autonomous District Council budget sang ni le som pakwa som ni tite schedule of demand for the year 2019 to 2020 supplementary demand for grant of Laiholh Autonomous District Council for 2018 to 19 tite kha ani khang presentation ni turin kan house leader kan CM zom tak puti zakunga tuna hun kan pe
Chairman Nasian Nakin Lai Autonomous District Council Constitution Conduct of Business etc. Rules 2010 Rules Zasum Ni Pasari Rules Zasum Ni Pariat Le Rules Zasum Ni Pakua Naki Achimban Tukin Kan House Zakai Miahin Lai Autonomous District Council Budget Estimate Sang Ni Som Pakua Sang Ni Som Ni Le Supplementary Demand for Grant Sang Ni Som Pari Sang Ni Som Pariat La Sang Ni Som Pakua Le Schedule of Demand for Grant Sang Ni Som Pakua Sang Ni Som Ni Kapar Kholai Cha Kalungai Lom Ngai Amasabikin Kachimdu Mi Chu Tu Kum Budget I Bukan tua dan hi asile kum danga khan chun budget buka kan tua nuwa 01 GIA to LADC plan detail I alang nakha abu hanin pharsi asiton kum sang ni som pakua som ni budget bu belte chu bukhata tua asile 01 GIA to LADC plan bukhani kan tua ton mi jong kha detailin budget bu pa ngai khan khum chi asi chun fund rules na jong athar kan nei cha fund rules bantukin demand le expenditure head jong sia asifon pu chairman tu kum sang ni som pakua Sang ni som ni budget estimate ding chimhlana nikum sang ni som pariat som pakua I kan budget estimate le revised estimate kha van chimasa ninglo iban tukhin ruamannak kha raktua ase 02 GSFC award akhan salary budget estimate seng nuai sang riat zakua somruk le singkhat sanga tua asile revised estimate khan seng nuai singkhat zathum somriat pakhat sanga khatua asi medical reimbursement budget estimate nuai Zadni somni pakhat asile revised estimate zadni somni pakhat ba kasi pension and other retirement benefits akhan budget estimate cheng nuai sangkhat jasari sia kha asile revised estimate cheng nuai sangkhat jariat somsari pathum kha sia asi Jun total of salary khan cheng nuai singkhat zariat somriat pakhat le singkhat sanga sile revised estimate cheng nuai singkhat sangni zali somsari pangal singsari la sanga si remarks timia khan supplementary paisa kan muchap mi kha salary biga khan cheng nuai singkhat sangkhat Cheng nuai sangkhat zanga somkua pali le singruk kha muchap mi revised estimate I apunnak kan muchap mi kha asi chun ka hin 02 GSFC word biga khan other expenditures timia khan budget estimate cheng nuai za somnga sile revised estimate cheng nuai za somnga si a total pumpi 02 Grant under State Finance Commission Award khan budget estimate kha nuai singkhat sangkhat somthum pakhat le singkhat le sanga asile revised estimate khan apumpi in nuai singkhat sangni zaruk somni pangale singsari sanga kha si Village Council MFC grant tangkhan
salary ya cheng nuai som nga panga kha budget estimate a sile revised estimate a khan cheng nuai som nga panga asi non salary timia khan budget estimate a nuai za som ni pasari la singa asile chun revised estimate a cheng nuai za som ni pasari la singa asi a total kha village council MFC grant biga khan nuai za som riat pani singa kha budget estimate sile revised estimate a khan nuai za som riat pani le singa kha asi local revenue collection a khan other expenditure a nuai za som riat kha budget estimate di chia bi sile revised estimate a khan nuai za som kua pangale sing riat le sang sari asi hi ka hin tuan tu na thorim nak wangin cheng nuai som pangale sing riat le sang sari kha nikuma khan revenue head tangin hu bel remarks ya hong lang mi kha asi chun 01 GIA to LADC timia khan plan fund kan timia khan salary bika budget estimate kha nuai sang ni zaruk som paruk le sanga asile revised estimate a khan nuai sang thum som pani le cheng sing thum asi remarks ilang mi phaisa nuai zali le panga le sing hi sanga kha budget pon le tangi kan hu bel mi kha asi non salary biga khan 01 GA to LADC a khan nuai sari somriat panga kha kan budget estimate khasile revised estimate zonga nuai jasari somriat panga kha si CSS kan timi central sponsor scheme changi kan hu mi kha nuai zakua somli pani le sing riat le sang rup kha asi chuna total pumpi kha budget estimate a nuai sang thum zali pakhat le sanga asile revised estimate a khan nuai sang li jasari somni pakua le sing khat le sang rup kha si chuna pumpia nikum kan budget pumpia khan kan budget estimate kha nuai sing khat sang li jasari somkua pali le sing sari asile revised estimate kha cheng nuai sing khat sang sari jasari somnga pathum le sing hi sang riat asi kan budget estimate ai kan revised estimate i asan nakha cheng nuai sang ni zakua somnga priat le singa le sang riat kha asi Mizoram chauza i sang ni som pakua sang ni som ni chai an budget bui akan ruam han piak dan chu iban tukhi asi mai hi 7 pe manhlani ruam han nak tua chia mi kha asi 02 GSFC wat akhan sari cha nuai sang khat jani nuai sing khat sang ni zathum la sing hi la sang ruk asile non salary ya nuai za somnga asi a total kha nuai sing khat sang ni zali somnga le sing ni le sang ruk asi chun plan kan ti mi 01 kan a to LADC akhan salary bika nuai sang ni zaruk som poruk le sanga asile non salary akhan nuai jasari somriat panga asi a total kha nuai sang thum zali pakhat le sanga asi village council MFC grant akhan salary bika nuai somnga panga asile non salary akhan nuai za somsari le pasari le sing thum sangli asi village council MFC grant bigi apumpi akan siapiak mi kha
น่วยจันนิสมทุมปนิเลสิงทุมเลสางลีสิผู้เจริญก็ชิมจังบรรทุกคันกันชิมจังบรรทุกคันนิคุมเซปเทมเบอร์ขาจังอินมิจารำเจ้าจ้าอีอาการเสียนเปียกบรรทุกิน7 pay revision hi LADC zonga man asive rua man nak akan tu piak sia mi hi rua man nak akan tu piak sia mi hi chu kan tha ti lo fiang ten kan dei lo ti kha fiang ten alang hi bantuk hi thilum tuning asiruanga kum sang hi som pakua sang hi som hi kan budget zong hi rian tuan tu lo kan pe khonak dingin minimum mi kan her dingin tua asi chuti chun kum sang hi som pakua som hi kan budget estimate ding chu adong pe in nuai sing khat sang kwa zanhi somnga pathum le sing kwa le sang li asi hiban tukhin roman nak siam asi 02 grant under state finance commission award tangkhan nuai sing khat sang li zaruk somsari pathum 01 GIA to LADC tangkhan nuai sang li za somthum pariat le singruk land revenue tangkhan nuai zani som local revenue tangi kan ro man mi kha nuai zani som VC MFC kran tangkhan nuai zani somthum pani la singthum sangli adong te pin nuai singkhat sang kwa zani somnga pathum le singkwa le sangli hiban tukhin phaisa manak ding kha ro man nak siam asi 02 GSFC wata salary lo lam dinga nuai singkhat sangkhat zariat somriat pathum le singli pension and other retirement benefit akhan nuai sang ni zali som pariat le singruk other expenditure timi akhan nuai zathum somsari pakhat adong tepi in 02 GSFC award akhan nuai singkhat sangli zaruk somsari pathum June 01 GIA to LADC akhan salary lo lam dinga nuai sang thum za somkua pani other expenditure nuai zasari somriat panga rubber base project timi hi NEC tangkan humi nuai za somruk pakhat le singruk adong tepi in nuai sang li za somthum pariat le singruk local revenue akhan others expenditure nuai zani som total kha local revenue akhan nuai zani som ba kasi village council MFC grant tangkhan salary cha nuai somnga panga chuhan kan kaldan bantuki ro man asile non salary cha khan nuai za somsari pasari la singthum sangli total kha nuai zani somthum pani la singthum la sangli adong tepi budget kan ro man mi chu nuai singkhat sang kwa zani somnga pathum le singkwa la sangli supplementary demand for grant sang hi sompariat sompakua pu chairman supplementary demand for grant sang hi sompariat sompakua kong kaw hi vote on account kan phar liao mar sang hi sompua khan kan simchang hiban tukin ase 02 GSFC wata khan cheng nuai singkhat nuai sangkhat zanga somkua pali la singruk 01 GIA to LDC khan nuai sangkhat zathum somruk pali la singhi sangkhat local revenue khan kan hu bel mi target kan khum nak kha
chim chang batuk nuôi som panga la sing riat la sang seri sile adong te pi in nuôi sang ni zakua som nga paruk la sing ruk sang riat nuôi sang ni zakua som nga paruk la sing ruk sang riat asi mai hi kan phai samhu chap mi pum pi tang hin nuôi sang khat zakua som ko pakua la sing riat sang nga hi 7 pay kan men beruanga 7 pay la kha salary le aerial chai kan pek chap mi asi adang nuôi zakua som nga paruk le sing riat la sang thum hi works rian tuan nak thangi kan hu chap mi asi phone bu chairman tu tani kachim du mi chu supplementary demand for grant sang ni som pariat som pakua par asiliawi kan lantar man lo mi RKVY SMS state matching share changi kan hu mi cheng nuôi khat le sing kwa hi asi mai hi cheng nuôi khat le sing kwa RKVY kan hu mi hi abu than tua chuang lowin kan pom chia mia khan kan pan khum chi le upat mi member vel te ni nen ka pom pi dingin kan nol na pu chairman kan hal chiao ban tukin kan phai sa hi tlom te asi ruanga kan budget zonga kan ram than chau nak ding thilngan pi chia kho asilo kan hla na ding le kan phai sa tlom te man nak ding ruam man nak chu kan budget bua fiang ten langtar asithau le detail dewi chun chim eher in ka ngal ri lo pu chairman ka chim chia ban tukin kum sang ni som pakua sang ni som ni chungi kan phai som hu ding i kan hermi le man na ding ru man na kan budget estimate chu local revenue collection he adong te in cheng nuôi sing khat sang kwa zan hi som nga pathum la sing kwa le sang li kha asi hi phai sa mangi kan ram chan chau nak kan ram chan chau tar nak dinga hin ruwa nak le lung thin tak te ka tuan pi dingin upat mi member vel te kan nol na atop na ka chun budget estimate of LADC for 2019 to 2020 schedule of demand for grant of LADC for 2019-2020 le supplementary demand for grant of LADC for 2018 to 2019 pomri lo mi cheng nuôi khat le sing kwa hi kan house za kai mi hin kaban phar le member vel te budget estimate for LADC 2019 le 2020 le supplementary demand for grant 2018 to 2019 hi rakchong chiao dingin le simti dingin member vel te kaban nol na chairman kalom alo mome kan house leader zom tak kan CM ni bokin sang ni le som bakwa som ni a kan budget estimate cheng nuôi sing khat le sang kwa le zan hi som nga pathum le sing kwa le sang li chu house pak anita a kan da nangin ni thum nuwa discussion khan nei tur ni a hun kan nga a ni som ni pakua kan discussion ani kan member dom tak tak ten khang budget ka lo zira soi sel ngai mo siam that ngai mo eng ki makha ngun ta ka lo zir turin kanin som ani le tuna chuan kan business danga kan kalang a bill he house introduced turin executive member in charge education middle school the Lai Autonomous District Council Education and Human Resources Department
Group B and D recruitment rules sang ni le som pakwa he hausa introduce to rin some Chairman Kalom Kabil the Lai Autonomous District Council Education and Human Resources Department Group B and D Recruitment Rules 2019 Bill Ka Hausi Le Nakapal Cha Lunglom Nakbia Chim Mahi Bill Hi Tom Palin Kavan Chim Lok Lale Tu Liao competition Le employment, unemployment problem wangi competition competitive mind kan nei kho nak ding cha te chun mi pi tam pi ni hin an chim ton mi district council zirtir tu lak dan du thu sam lo ruang tin ha hi mi pi tam pi chim trail ma chuwang chun atu executive ni chun the Lai Autonomous District Council Education and Human Resource Department Group B and D recruitment rules hi kan van tu le chun kha a rules ti mi kha nan zelo spelling mistake asile rules til bill ti ding si ti kha kawan chim du le nan ka ngai thiam ha kawan nol chun hika hin a rule sa hin middle school teacher middle school Hindi teacher chun Lai cha teacher chun work education teacher primary school teacher primary school Lai cha teacher chun peon le chokidar ma kha recruit nak kan recruit dan ding jong kha bila khana vek le ma chu hi ka hausi kan pass kho nak in ma hi bil hi ka von le ti kha ka chim du me si kalom alo mo me tun tum kan se sona hian hun dangang lo devin official bill lu to le athil lo mom takani kan se son masa khan official bill kha panga kan neya he hausa hian kan mamu ema bangin kan tia tu ma in hial lem lovin siam that ngai lai siam thata vai khan kan pas kha ani tun tuma po kan nei thei do nge don lo kan tha chiang vok lo wa ma se kan ramin amamo awangin a ruling lamin khang bil the Lai Autonomous District Council Education and Human Resource Department recruitment rules sang ni le som pakwa ron pulut thei ta kha lom tak zet zeta ti chuan nak tu kha discussion and voting ani awangin member rom tak tak te khan zanin lama kan lo in zir chiang hlomanga discussion kan nei na khan tu mai po in zalen takin hun kan nei ni ti in ria in athat dai mo that lo nai mo ka lo in zira e hausa hian soi ho tu ra kan buat sai atha ange khan kan session voina tan chuan kan business a zo tareng mai tuna hian session hi bonatan kati to pa naktu dar som le achan bia session hi thunjom le ani ang session e jom